Lento lena bazalwane iliqiniso futhi iliqiniso leliphelele. Wonke umntwana losinyefu, loyo mntwana leyo ukhula abe ngumtsakatsi. Bazalwane, kukaka yinto lekhona, yinto leyadalwa, kodwa bunyefu buluphawu lwekuthi loyo mntwana loyo unenhlanga utawukhula atsakatse. Akwendeki ajike endleleni. Listen to me, kunakisise lokhu. Naka nje wonke umntwana, ibehavior yomntwana nje losinyefu, umntwana nje bunyefu lo kwenta kanje. Ngiloko ukuthi nje kuthi ngekhathi kubekwa kudla so sekufuna kudliwa umntwana soyasuka nje so uyakaka yena, so uyanukisa kuyakaka, unina sekumele abe busy nemakaka akhe. Bunyefu ngiloko ukuthi umntwana badlala lapha ngaphandle etaleni bayagijimisana badlala, nakafuna kaka usukubuyela endlini yokaka nje endlini, yokaka nje endlini, kodwa bekadlala ngaphandle. Bunyefu lobo. Bunyefu ukuthi umntwana athi kanti soyakhona ukukhuluma udlala nebangani bakhe yabagijimisa, nase kuthi akaka avele nje athi kakele nje, angayi kokaka nje, angasho ukuthi ufuna kaka, avele nje athi kake. Bunyefu ke lobo, luphawu lwekuthi utawukhula aloye lo mntwana lo, kuyavakala. Bunyefu lo. Bunyefu lokho ukuthi nje umntwana akamind nje kushuta nje emkhathini wabantu abadala abahleti la uve mdzem lokunye ngikwi khona la emkhathini wabantu abadala. Bunyefu lobo, luphawu lokuthi utawukhula aloye. Lona lokaka nje emkhathini wabantu wakaka nje embi kwekudla utawuloya.